U njedzeljovim televizijnim magazinu uvidzice jak bilo na 8-marcovskim koncertu u Kulturno-umetnickim društve Taras Ševčenko u Đurđove i Kulturno-prosvitnim društve Karpati u Verbaše. U magazinu budu prilohi iz Međunarodnog sajma knjižkog, na ktorim predstaveni novi vydanja ruskog slova, Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh i Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu. Už rokami keresturskomu dobrodzečnomu ohnjohasnomu društvu potrebni vekši i sučasnjejši ohnjohasni kamion, čiho na isce dostanju, na jaki sposobi kedi, tiž doznace na njedzelju. To ti i drugi prilog iz našej zajednici na njedzelju u televizijnim magazinu na 20 hodin.